Hata dunia ipinduke vipi, miaka iende ifanyaje, lakini tabia imeendelea kushika namba moja kati ya mapambo mengi yanayomfanya mtu apendwe. Hata vije vipodozi, hata yaje mapambo gani, lakini tabia imeendelea kushika namba moja. Ndio maana basi uzuri wa kujitengeneza, mapambo mengine yote hayawezi kufanya ndoa ikaendelea kuwa imara na watu kuendelea kukaa ndani ya ndoa, kuendelea kupendana, bali inabaki tu ni tabia. Hata mtu uwe na uzuri wa namna gani, lakini tabia ikiwa mbaya tu, hata watu wataanza kukutenga na kusema yule mwenye tabia mbaya. Kwa hiyo make sure kwenye maisha yako jipendezeshe unavyojipendezesha, lakini hakikisha tabia ndio kitu cha kwanza kinakuwa ndani yako. Tabia njema, tabia nzuri zinakuwa ndani yako, kwa sababu hilo ndio pambo la kwanza linalomfanya mtu kuonekana wa thamani hata kama akizeeka. Uzuri uliokuwa nao, mapambo uliokuwa nayo, vitu unavyovitumia kwa ajili ya kupendeza, haviwezi kuzuia uzee wako na ukaendelea kubaki kijana, kwamba eti upendwe kwa sababu ya ukijana. Hapana. Lakini tabia ina uwezo wa kufanya mtu aendelee kukupenda kwa upendo ule ule, kwa sababu tabia inavuta watu karibu na wewe. Tabia inafanya watu wakupende, sio kwa sababu ya muonekano wa nje, bali ni kwa sababu vile unavyoachilia kwao. God bless you, Junior's Prophet. Amen.